I zdravo ljudi, ovdje je Seven Games and Tutorials. Danas snimamo na serveru iCannon World malo preživljavanje. Malo ćemo preživljavanje, evo vidite, ovo je moja soba. Sad ću ne pokazati. Ovdje je moj ljubimac kao. Ovdje bacam nepotrebne stvari, ovo je voda. I vidite, to je to. Ovdje, ovo je naš faction. Vođa factiona je Slamban. Da ne pogrešim ovdje. I to je, vidite, ovo je naša bašta. Ovdje ne znam šta je. I ovdje. Jako se znate samo što sam ušao na server. Ovo je soba od Slambana. Evo soba od našeg i njegovog druga Streeta. Vidite, mnogo soba, uvek se gubim u njegovoj sobi, ne znam gdje je šta. Vidite, ja ne znam gdje je ovdje šta, gdje valjda ima negdje dovolj neki, ja stvarno ne znam gdje je šta kod njega. Vidite, on je ovdje napravio svoj neki labirint, ali dobro. Ima i ovdje nešto gore, vidite, ne znam šta je nešto, znate, na pici. Tu mi je krevet. Moja soba nije nešto velike, ja sam što se očuvanje ovaj faction ne zabivo. Sad ćete vidjeti, sad ćemo malo da preživljavamo. Samo idem jedan sprej za preživljavanje. Ovo na sekciju ovdje, da se pokupim modela. Oružje također. Ja sve kao što vidite dijamant koristim. Šta se radi? Ovo se može se. Idemo da preživljamo. Ima i neki tu varpovi. Server je uglavnom odličan. Imam i svog konja. Što vidite? Evo moj konj. Vidite ga? Srebro. Ova. Uvijek su udario na neki baktu. Malo mi je šta povećuje. Ali ne sam. Vidite ovdje. To je to preživljavanje. Idemo da preživljamo. Ti kravu. Ubit ćemo sad ovu kravu. Evo, ubili smo je. Tamo neki faction. Idemo da proverimo šta je to. Samo da ubijemo pig. Svinju. Ja sam skupio, ja sam. Nek čisti živo meso. Samo je podsjetio. Nije Claymon, ovo izgleda da je bio nečiji faction, ali vidite, kao što vidite, oko neke medalje. Kostu! To je vamo. Jedan garsnac. To je dobro. Nije malo strela na mene, kao što vidite. Ćemo ovako. Evo je neka petina. To moram da istražim. Ima paukovi. I tugan tamo. Idemo pokupiti tugan. Yeah. Vidite to. Čiji sam da završim svoj. Dobre.
Kažem ti da čekaš, bre. Vidi ga. Ma, to se da, hoće da ga ubije. Ajde, dobro. Slepi miš. Što, gdje što? Imam više nego dovoljno. Preživljavanje. I to je sljedećemo. Sada je nešto na telefonu. Sada se kupimo ovo. Ja radim da ostaje tu vertikale ću ovako ja dalje kao da ja a dobro ne znam sad ćemo kupiti ali mogu da imam napraviti šporet, pećnicu. Sada ću napraviti ovu pećnicu, stavit ću tu malo uglja, stavit ću metal da se poprži i još uglja. Ovdje uglja ima, brate. Eto nešto, uje! Evo ga, uzimeš. Ti se ovo čuo taj pao. U sobi. Neći po njega. Uzim tu. Sobi, čekaj me. Mama, to si ti sada. Udaj. I ne znam. Ovako ovdje. To glavu. Riperova glava. I pa je mrak. Skoro. Dobro, idem ja pucati. Nasledno. Da, kako se naravno zove, mi smo mi. Či da stavim sad ovo pripremu glavu. Što je tu? Sad je ovo prosto. Znam. Znači ću zakrpiti. Sad ću zakrpiti volču. Sad ću zakrpiti. Sad ću od dela i rude. Tu stavljam je uvijek. Tako, metal imam. Imam dovoljno metala. Pa što imam tu ja? Samo imam ugar. To je to bilo za danas sa preživljavanjem.
Vidimo se u drugoj epizodi. Ćao!